dobrodošli u gradsku kuću. Grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisaće sporazum o merama aktivne politike zapošljavanja. Predmet ovog sporazuma je uređivanje međusobnih prava i obaveza između nacionalne službe i grada u vezi sa učešćem grada u finansiranju i realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja za period 2021. do 2023. godine. Mere aktivne politike zapošljavanja su stručna praksa, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javnih radova. Pa bih sada zamolio gradonačelnicu i gospođu Vojnu Stojević da podrži sporazum. Zahvaljujem se. Sada bih zamolio Vojnu Stojevića, zamenika direktora Nacionalne službe za zapošljavanje grada Niš. Želim najprej pozdraviti gradonačelnicu grada Niša Draganu Siderovski i kao i predsjednika Marijanovića zaduženo nešto za poljoprivredu, sa kojom smo najviše sarađivali kada je u pitanju lokalni akcijni savet za zapošljavanje. Također želim pozdraviti Dušana Milivojevića, sa kojom iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj sarađujemo najviše čak da su u pitanju ugovori i uređivanje ovih prava i obaveza iz sporazuma koji smo danas potpisali. Kao predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje posebno zahvalnost iskazujem gradu zato što tradicionalno već godinama imamo fenomenalnu saradnju i izdvajamo veliki novac kako bi smanjili nezaposlenost i povećali zaposlenost, što je prvi cilj, da kažemo, strategije zapošljavanja koja je ove godine raspisana na 6 godina, 21. do 26. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja koji je raspisan od 21. do 23. prvi put na 3 godine je predvideo raspisivanje lokalnog akcijnog plana kojim smo predvideli set mera kao što su stručna praksa, samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija na novootvorenim radnim mestima, kao i pripravništvo sa srednjim nivoom obrazovanja. Što se tiče Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje je ove godine izdvojila 389 miliona i potpisana je odluka o učešću u finansiranju mera na 389 miliona, dok je za grad izdvojeno 27,5 miliona dinara kako bi su finansirali sve mere koje smo predvideli u lokalnom akcijnom planu zapošljavanja. Grad Niš je, kažem, kao svake godine tradicionalno raspisao sve mere osim pripravništva i to su neki posebni uspesi, da kažem, saradnje, jer se nikada nije desilo da se ne sagleda veći broj, da kažem, 200 ljudi ili 500 ljudi. Ove godine smo predvideli 700 ljudi koje će da se sagledaju kroz ove mere i drago mi je što je grad predvideo i tehničku podršku pre ovog sufinansiranja gde je izdvojio oko 5,5 miliona i sagledao oko 40 ljudi kroz javne radove, jer su to naravno ono što se na tržištu traži i sve ih treba bi godine. Sada bih pripustila reč načelnici. Hvala. Na prvi put čuti gospodina Dušana Milivojevića, direktora Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Danas ima da bih dodao još par tehničkih detalja koje je Vanja Dimović spomenula. Reći da mi već sprovodimo tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje sa 4 meseca koji su 5,5 miliona javne radove sa javnom komunalnim preduzećem Milijana, gde angažovani ljudi uspešnjaju čišćenje i održavanje sa ostali
teže zapošljivim kategorijama, to su ljudi preko 50 godina, mladi ljudi, žene, koji takođe teško dolaze do posla, koji će kroz ovaj akcijni plan lakše naći svoje angažovanje i treba spomenuti i angažovanje lica sa invaliditetom koji je uvek prioritet kroz lokalni akcijni plan. Hvala. Hvala gospodinu Ljivojeviću. Sada ću zamoliti gradonačelnicu grada Niša, gospođu Draganu Sotirovski da se Dan svima, poštovana zamjenica direktora, poštovani direktora i resorni većniče. Ovo je jako važan dan za grad Niš, zapravo za sve one kojima će grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje pomoći da dobiju posao. Grad je ove godine izdvojio 34 miliona, dakle zajedno sa nacionalnom službom nešto više od 60 miliona sredstava, koliko će nam biti potrebno za zaposlenje svih ovih ljudi koji će kroz razlog potrebe kroz nacionalnu službu za zapošljavanje dobiti priliku za posao. U ovom trenutku bez posla u Nišu je 24 ljudi i naš cilj je da bude ispod 20.000 ljudi nezaposlenih. S obzirom na to da nas uskoro očekuje i otvaranje fabrike kineskog proizvođača sa oko 1000 zaposlenih, ta brojka će se smanjivati, a naravno i sve one investicije koje dolaze u naš grad i taj broj koji ti ljudi budu zapošljavali će nama i tekako značiti da pre svega pomognemo u stvaranju jednog dobrog, povoljnog zapravo poslovnog ambijenta kako bi imali što više onih koji žele da započnu posao kod nas i da zapošljavaju one ljude koji su bez posla. Ono što je važno takođe za grad to je da su osetljive kategorije stanovništva, dakle osobe sa invaliditetom, zatim stariji od 50 godina, za njih smo spremili zajedno sa nacionalnom službom za zapošljavanje posebne programe, o čemu ćete narednih nedelja biti obavešteni. I ono što je takođe važno to je da su pojedine strane kompanije izrazile spremnost da i te osetljive kategorije stanovništva upošljavaju. Nama to jako znači, jer smo ljudi koji su na ovim funkcijama odgovorni i želimo zaista da imamo makar iz svake porodice koji je koji će raditi i doprinositi da njihove porodice, odnosno porodice u Nišu sasvim normalno živi. Tako da još jednom, velika zahvalnost nacionalnoj službi, velika zahvalnost Levu i resornom većniku i svim ljudima koji su učestvovali u ovom programu, a mi ćemo naravno, koliko bude mogućnosti, iduće godine predvideti više para i nastaviti ove programe sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Hvala. hvala. Da li imate možda pitanje? Evo pitanje. Koliko je prošle godine ljudi bilo angažovano zahvaljujući aktivnim merama zapošljavanja? Upravo za sve ovo, ne samo za nas. Ne, ovo u Nišu. Samo za grad Niš. Prošle godine je bilo realizovano ukupno za 700 ljudi. U Nišu. A ove godine? Ove godine pitate za naše nacionalne, zato vas pitam za šta tačno pitam, za republički poziv ili za lokalno? Pitali za republički i kad si poziv? Za republički je do sada realizovano za 1000 ljudi. Do sada. Preko republičkog javnog poziva. Što se tiče lokalnih samouprava, još uvijek nismo počeli sa javnim pozivima jer je do 7. jula rok za potpisivanje sporazuma. Kada potpišemo sporazum, do tačnije sada je ovo bio najbitniji i najveći sporazum i sa ovim završavamo sa potpisivanjem sporazuma. Do 30. jula je rok za raspisivanje javnih poziva. Kada budemo raspisali sve javne pozive, postoje određeni rokovi za trajanje tog poziva, kao što je recimo 20 dana za javne radove, 30 dana za samozapošljavanje i do kraja utroška sredstava je za zapošljavanje teže zapošljene kategorije i za stručnu praksu. Tako da ćemo vidjeti realizaciju kako bude tekla mera. Nismo trenutno mogućnosti da vam kažemo koliko će se ljudi zaposliti. Kažemo ono koliko je predviđeno, ali ćemo najverovatnije već tokom naredno 2-3 meseca znati koliko je realizovano. Recimo još ovo, imate saradnju sa firmom iz okoline, Leskovačka firma Aktiv je ovog vikenda delila po gradu Fajere, traže radnike iz Niša koji da rade tamo. Da li smo se oni već smo obraćali za zapošljavanje ljudi sa liste vaše da posle tamo? Ne, leskovačke firme pripadaju području pod leskovačku filijalu. Što se tiče niških firme, mi imamo posredovanje, naravno obraćaju za sve. Ukoliko nam se leskovačka firma Aktiv obrati za posredovanje, tačnije zahteva za posredovanje, mi ćemo naravno učestvovati u posredovanju, to je skoro već nebitno o teritoriji. Možete samo da definišete koje su teže
zaposlive kategorije više? Kao što su napomenuli i direktor Plera i gradonačelnica, to su ili lica mlađe od 30 godina ili dugoročno nezaposlena lica više koja su više od 12 meseci na evidenciji ili lica koja su starije od 50 ili žene kao samo po sebi ili preko 50% nezaposlenih žena. Zatim viškovi, zatim nisko kvalifikovana lica. Nemate posebne programe za Rome? Imamo naravno za posebne romske nacionalnosti. Imali smo čak i poseban javni poziv za pripadnike romske nacionalnosti i naravno imamo poseban javni poziv za osobe s invaliditetom. Da li još ima pitanja? Koliko nema, ja se zahvaljujem.